Kublesh wun pi parlok borok baju pet kursan kenika channel mau benar. Da parlok borok mentang awan pentib yang sepi halor kenika jela kai football kabari round 16 Madan NewNongstoin. Ya kenika jela kai football tib rukum ke open to all knockout football tournament arjar sau ajar pusan balap penjat akan NewNongstoin Sport Social and Cultural Club. Da kenika jing lakai football dan nika tournament kelong kebahit bat kebabas bahaya pi berman pet kai nomor tournament kelong kebahit hat prize hadu tralak tingkah ke poin prize. Tenginya ngap bangat puli ya gaji lakai lashai ke sengi Madan NewNongstoin lashai kadai sengi NewNongstoin tengah kermen bepi baru kipat baru ipet football subawan ban kersan lem ya kena gaji lakai lashai ke sengi ban siu ke bairung sanpo tingkah nak mentak sport club balap penlut dan ni penjat kat ini turnamen ke bahaya baham tengah gaji lakai lashai ke sengi kadai ke Rising 11 football team NewNongstoin karena kun persya ya kan Wasa football club na jantia. Aku mapitip ke Wasa kadai ke klub ke barat bah bahan ke Tanjantia ke klub ke Baklan bor baham. Henry ke Rising ru kadai ke klub ke Baklan bor bahan NewNongstoin. Tangka kentin Rising ru las ngau masya ban ngej bah kadai ke Rising ru kadai ke tim ke Baklan bor baham. Dan ingin pet lashai ke sengi manu ban job manu ban rung sya ke quarter final nomor kadai ke round 16. Kesayawan ban bishar ban pet hidalak jong hikmat lashai ke sengi hakapor arbaji en penlakai ya kani gaji lakai football kebahit bahar Rising 11 kani pun persaya kan Wasa na jantia. Kesayawan baro Madan NewNongstoin lashai ke sengi kepada sauterik menai balai arjar pusan. Dan kebairung kelong tang san potingka kesayawan ban pet ban siu ya kani kebairung nomor kebairung kalau kebatat bah mereka gaji lakai pat kelong gaji lakai kebat internet bah ka Rising 11 football team NewNongstoin kan kun persya ya kan Wasa football club na jantia hakapor arbaje janmit en sedang kani gaji lakai kesawan baru ki parlok di badan sekat NewNongstoin bat kumjur tajwas kasi hilhi brogaway wan ban sakhi ya kani gaji lakai kebat internet bah lashai kasi Madan NewNongstoin Madan NewNongstoin kebat tim kesawan ban kersan ban pet ya kani gaji lakai kebat internet lashai kasi manu ban rung syaka quarter final de baru arti tim gila pen kre player kebat tebet bat kebat bor bah ban lakai lashai kasi dengan dia pet sama manu ban ko ya kacing job. Kita kene kublai shibun.